Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje redakcije jutarnjeg programa Kurir televizije. Danas je četvrtak, 31. jul. Došli smo i do kraja ovog 7. meseca u godini, ali smo na samom početku redakcije. Naravno i ovoga jutra ćemo biti uz vas sve do 10, dakle naredna 3 sata. Zajedno sa mnogobrojnim gostima analizirat ćemo sve ove teme o kojima ste već čuli da će biti reči i ja verujem da će Kurir televizija biti vaš izbor i ovog jutra. Moje ime je Olja Lazarević. Na samom početku čućemo koja će to biti jedna od centralnih tema današnje redakcije. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Tenzije u Novom Pazaru ne prestaju. Uhapšeno je 9 osoba, a tim povodom građanima se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da je država dovoljno jaka da izdrži udare blokadera. A zbog niza nemilih događaja u Novom Pazaru oglasio se i predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i pozvao nadležne iz ovog grada da reaguju. O svim ovim temama govorimo u okviru 3. sata današnje redakcije, zato naravno ostanite uz naš program sve do 10. Na samom početku i ovoga jutra pogledat ćemo 5 najčitanijih tekstova sa portala kurir.rs. Prvi tekst koji smo izdvojili za ovo jutro se tiče tsunamija na Havajima. Naime, glumica Jelisaveta Orašanin je zarobljena sa decom na Havajima usred tsunamija, a na Instagramu je podelila poruku upozorenja koja joj je stigla. Slavna sportistkinja Laura Dalmajer vodi bitku za život na planinskom vencu Karakorum, a spasioci ne uspevaju da joj priđu zbog lošeg vremena. Veliki broj kitova nastradao je posle zemljotresa i tsunamija koji je pogodio Pacifik blizu obala Rusije i Kamčatke. Tela kitova primećena su kako plutaju ili su nasukana na obalama Japana i Rusije. Na društvenoj mreži razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje puni novinske stupce i portale širom sveta. Kako je naš reporter saznao, koji se nalazi na Majorci, Bastijan je pazario i jahtu vrijednu 3 miliona, uz to dobio i salvu negativnih komentara od meštana gde trenutno boravi sa kontraverznom Bugarkom. Scena sa jedne svadbene ceremonije obilazi svet. Glavni aktor snimka jeste mladoženjin kum koji je usred slavlja umalo ostao bez pantalona. To su bili i najčitaniji tekstovi sa našeg portala kurir.rs. Naravno, sve ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i sve ostale aktuelnosti iz minuta u minut pratite na našem portalu kurir.rs. A mi i ovoga jutra zajedno prelistavamo i štampano izdanje Kurira i sada je trenutak da pogledamo koje su se teme izdvojile na današnjoj naslovnoj strani. Centralna tema ovoga jutra na naslovnoj strani, svi detalji. Tako izgleda današnja naslovna strana, a sada da saznamo kako će izgledati ovaj četvrtak kada je reč o vremenskim uslovima. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano. Zemljotres od 8,8 stepeni Richtera u Rusiji izazvao je tsunami širom Pacifika. Svet straha da pogledamo i kakva je situacija na beogradskim ulicama oko gužve. Do kraja prvog sata mi govorimo o sljedećim temama.